Khatduh pyllait paitbah saka Argentina iaka squad list ke jongka nakabenta ke FIFA World Cup arjar Rio te perlok tungini paitbah nga ke kita girangil ka jongka Argentina kiban sami imadan nakabenta ke Argentina ha ke World Cup ngan pule iaka list sasngap mapi atau don em kita kirangil ka kibab kini ente na ki goalkeeper kide Martinez na ka Aston Villa, Ujiruli na klub Marseille, Ujemuso na klub Atletico Madrid. But sa ki defender kide Christian Romero na klub Tottenham, Lisandro Martinez na klub Man United, Otamendi na klub Benfica, Molina na klub Atletico Madrid, Tagliafico na klub Lyon, Montiel na klub River Plate. Medina naga klub Marseille, El Balerdi naga klub Marseille. Bot saki midfielder ki jongka, kide Waletin Barco naga klub Brighton, Palcius naga klub Leverkusen, Depol naga klub Inter Miami, Pardes naga klub Boca Junior, Mark Allister naga klub Liverpool, Enzo Fernandez naga klub Chelsea, Bat Ulo Celso naga klub Real Betis. Manta saki attackers ki jongkapan kide Lionel Messi naga klub Inter Miami kaban sadai gerega World Cup kaban rusin yo Lionel Messi ban shimanta hakin rutli ki tournament bot sau Julian Alvarez naga klub Atletico Madrid, Lautaro Martinez naga klub Inter Milan, Gonzalez naga klub Atletico Madrid, Nico Paz naga klub Como, Simeone naga klub Atletico Madrid, Almada naga klub Atletico Madrid, but Uje Lopez naga klub Palmeiras. Te perlok kini kerteng giban sami madan naga benta ke Argentina hakane ke World Cup. But kumno piyu i perlok ia ke squad list jong ke Argentina. Hatu kendang labyang sa season ban kuri ke World Cup. Sa komen ha comment box. Kublai shibun.